Salam Bapak Inang, selamat pagi kuriani Tuhan ija pemaringanan. Paima ipu kahita horjatta sadarion, pagari hita lebih paruhuranta martonggo hita. Tuhan naibata Bapa nami si parkuasa, pargogo na sotarimbang opungan di haguluhan nami. Terima kasih bamu Tuhan na tong-tong mamberehkon haguluhan beben nami. Jana panorangon sihol hanami manuruskan horjanami. Paima ay Bapa, ajari ham hanami marhitehon ni hatamu. Patotap ham pikiran nami, ase ulang simbe hanami Tuhan mandalani ari-ari ni kuluhon. Ibagas Kristus Yesus, parbogoy ham hanami marhite hatamu. Amin. Kuryani Tuhan, sada ayat nagaberenunganta panorang sasogoton. Ibuat hanami humbani surat ni si Judas bindu sada ayat ni ayat 20 sada sonon ikatahon. Ramot kon nasyama diri nasyam ibagas holong niuhur ni nebata. Anjaha paimema nasyama idop niuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Namamboan nasyam huhaguluhan sadoka ni dokah ni. Amin. Bapak Inang, masih katahon hanami maningun ipagari hita uhurta marhite hatani Tuhan. Usi songon sada rumah na berbagai upaya ibain pemilik lahaman ramot kon rumah ay. Anggoy pardietehon hita, sang pemilik rumah maningun do secara terus menerus paborsikon rumah ay. Ase ulang gabe sarang ni hewan-hewan na legan, ase ulang gabe sarang nyamuk. Ase boy ma tetap terjaga kebersihan ni rumah ay. Napaduahon anggoy paruhur nita rumah, somal do rumah maningun ilapisi cet. Ase mahua, ase ulang damukon, ase ulang ipangan rayap, ase ulang burburon rumah ay. Sehingga ketahanan di rumah ay boy terjaga sedemikian lama. Bahkan anggi paruruan kita Bapak Inang buedu rumah na berupaya pemilik ay mambain pagar ni rumah ase ulang sembarangan na masuk ke bagas pekarangan ay. Jana tetap terjaga kebersihan dan keindahan ni rumah ay. Nai mapiga-piga upaya na ibain lahaman ramot kon rumah ay. Nah, hal sosonon mahomani Bapak Inang na maningon irenungkon hita bani pargoluhan ta, masih maningon ipagari hita, maningon iramot kon hita uhur taon. As ulang masih dah humani tantangan-tantangan yang datang dari luar sana. Anggai paruhor hita ambilanta panorang on, Judas patugahkon hutongah-tongani halak na porsaya, bagi duhumani nasihol pakahawkon. Isobut bani ayat 10 aluh pakon 10 siya Bapak Inang adong donini bani panorang ni roh masih panrisai nama balosi hisap-hisap ni najahat aima si dia si pamola-mola. Nah totu dasku bani panorang sadarion pe anggo ipar dia tehon hita bahat do hal-hal homani na boy mambain masih ada paruhuranta. Mambain masih ada persekutuan tak terlebih persekutuan lupa Tuhan naibata. Maka marhitehon hatani Tuhan non ikatahon do ramot kon nasyama. Bapak Inang sahalinari ramot kon nasyama diri nasyam ibagas holong niuhur ni naibata. Inilah pentingnya kita merenungkan firman Tuhan setiap saat. Amanalah man ramot kon uhurta hapor sayonta lupa Tuhan naibata. Halani memang anggo ipar dia tehon hita dopko simalakah kita pun rumah ta bahak do hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan horjani tangan ta sendiri pe Bapak Inang radong jupah kita songan sinitani hurta. Hal air rado membain masih ada paruhuranta, bahkan hal-hal nasi sonayai rado membain kita gabe emosian, bahkan lupa diri, bahkan marah kepada setiap hal nadong, bahkan marah di hidup Pak Tuhan nebata. Salinari halanya
lang ijaga hita uhurta Bapak Ina. Halanyai pas ingat hita baritehon ni ambilanta bani panorang on ramat kon na siyam madiri na siyam. Maningon ipauli-uli hita do hapor sayon ta ay. Nakahita pauliulihon songon rumah kanay na tongtong iramat kon ay. Bapa inang marhitihon ni renungan ta sogot niya riyon. Iya jari do hutong-atong ta. Ramat kon na siyam madiri na siyam ibagas holong niuhur ni bata. Ibagas holong niuhur ni bata. Ano maningon idingat hita? Nahaduga ni holong niuhur ni bata ay. Tentu kita mengetahui naibata na tongtong makaholongi hita. Sedo halani habujuronta. Sedo halani tuntutanta. Tapi memang doma kodrat ni naibata. Doma tabiat ni naibata. Na tongtong gabi naibata si para holong. Ondo mambayana si tetap hita holong. Maka ondo na maningon idingat kita itaram kon hita bagas hurta ketika manlakah pehita ketika makawa pehita lang sosok songon ne bagas hurta lang jumpa hita songon sinita ni hurta lang ay mambain hita poda semarah lang ay mambain hita kecewa tapi apa tetap ipatardakon kita citra kita dirita na tongtong jol masih para holong songon ne bata na tongtong makaholong hita. Ketika lang sanggup kita babayin ng sahalinari, ipasingat dumarhitihon ni hata ni Tuhan on. Ang doma idingat kita hata ni Tuhan ay, idingat kita holong ni Tuhan ay, lang sukup kita ay tumang. Mulak kita otik bani bindu, sadaon ayat 20 ikatahon. Ia jari kita, nasyam na hinaholongan. Pauli-uli nasyam, madiri nasyam, iatas ni hapor sayaw nasyam na pasingin. Anjaha martonggo manasyam, ibagas ton dinapasing. Ia jari kita babainang ketika sudah mengingat, ketika sudah membodoh nebatana tongtong makaholong hita, maningun martonggo do hita tongtong, ibagas ton dinapasing. Hal aima na menjagai, hal aima na mamagari paruhuranta, sehingga lang urah maseda paruhuranta babainang. Boy mahita tetap marpangarapan lupa Tuhan nebata. Bahkan segala situasi ni jupakon hita, boy mahita tetap memancarkan kasih. Songon nebata na tongtong mengasihi hita. Na marhitihon ni pengarapan ni susonayay, marhitihon ni horjata na tongtong pauliulihon hapor sayonta, pajenges-jenges kon paratah-ratah kon hapor sayonta, na dumairamot kon hita uhurta dupa nebata, maka ihatahon banyak bilang taon. Paruhuranta na si sonayay do, mambuan hita hubani idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus mamben hita jupahan bani hagaluhan na sadokan-dokan. Mapainang hita haganupan lewat keterjagaan hati kita kepada Tuhan, lewat hati kita yang selalu mengasihi orang lain, lewat hati kita yang selalu berdoa kepada Roh Kudus. Inma namang hita tetap semangat makorjang horjata marpangarapan jumpa hita matongon ulih ni horjata bani panorang sadarion. Selamat marlahuan Tuhan na batama mamasu-masu hita on haganupan. Amen martong hita. Tuhan na bata Bapa nami si parkuasa. Terima kasih bamu Tuhan bani hatamu napagolpahon hanami, napasingat kon hanami, naman ramot kon hanami. Hatamu ma Tuhan nagabi pangapoh ko ben nami, nagabi panotap ko ben nami. Mambain hanami ibagas na tongtong makaholongi, padalan kon holong hanami bani panorang sadarion age hulubian diarion. Tuhan pasu-pasuhan horja nami, age rosi haganupan aktivitas nami, rosi haganupan sisa ni gulu nami, ondos ko tanganmu mahaganupan. Ibagas Kristus Yesus jalo hambat tonggo nami. Amen.